So ngifuna ukwazi nje ubungozi balapho ukuthi kahle kahle buyini. Okuqala nje kuyiphutha uweshela intombi uyashelela ukuthi nje ulala naye ufuna ukuyolala naye usephuthe nje kwalapho nje uma umuntu eshela intombi uyishelela ukuthi ayokwakho umuzi angize lapha ke usuwonileke wambatha nawo kwingozi ake ngithole ukuthi uqala ukuthi uyifica intombi noma uyifica ngayona intombi la mangithi baba ukumbatha nabantu abaningi kuyenzeka asiphumelele obala ke abantu esebeke bambatha nabanye abantu abantu seke bambatha ubungozi babo ubungozi kuyingozi lana ke njengoba umbatha nalomuntu awumazi ukuthi abantu akade mbatha nabo banjani noma wambatha nomuntu wabulala umuntu noma wambatha nomuntu owaba nentombi yachithelwa isisu wangagezwa wazombatha nalo ushisa inyama njalo umbatha nalo muntu uyaprevent ugcwala amathuna eswini uthatha isinyama njalo umbatha nalo muntu waphunyelwa isisu akazabelethiswe akazagezwa kuyingozi ukumbatha nomuntu obuya komunye umuntu yingakho ke uthiwa ngoba uthanda uthando ma umthanda yingakho kuthiwe ngaphambi kokuba kube khona into enizoyenza awukuhlale naye phansi nje wake wachithekelwa isiswini wake wasikhipha yini wake walotsholwa yini wakwashonelwa isoka yini lezi zinto kumele ukuthi uthandazele ukuthi akutshele iqiniso ngoba wakutshela amanga kumnyama nakwena futhi usuyathanda la susenkingeni ebese methu isiso ke sachitheka yebo noma wasikhipha uzwa kayimpendulo ma wasikhipha isiso wabelethiswa cha akahamba ulungisa lonto makamthithi wakwa preventer yebo awuhambe lapha oyazini yobuza ukuthi singake ingane oswayibulala noma ikhona noma kasikweni uzombatha nomuntu la kanti ingane ezigcwele esiswini udonsa isinyama wake wamba yonke lonto leyo kubalekile ingakho bekuthiwe ngaphambi kokubulala nomuntu obuya kwenye indoda qala buzana lembuzo ebese esegezwa ithunzi zalawa amanye amadoda ususe namatha lawa amadoda nephunga lalawa amadoda ukuze umfice wena ehlambulukile. Okay, naku kokugcina uke wathinta laba besengizodedeleza kwethu. Uke wathinta la ukuthi asibuze lokuthi ingabe likhona yini isoka esekela adlule emhlabeni. So mali ikhona ekutshela ngalo kuphumeka kanjani? Uyena uzophuma kanjani? Oh, ma ethi likhona isoka eladlule emhlabeni wagezwa yini? Uma ngagezwanga musuku umthinta ayogezwa kuqala. Yiyo lonto ke leyo ke elimaza abantu abaningi ngoba nina nijaha ukuhlaba ngemfolo khona ufaka emlonyeni. Ekugcineni kosuku izinto ayisalungi. Ngoba akufuneki lo muntu uyingozi manje. Akufuneki utatazele. Kodwa uma ufuna ukuthi izinto zakho iqonde. Uma ufuna izinto zakho iqonde ngoba uyolokhu wathi wena nesinyama uthi hayi ngigezwe kusasethu nesinyama kanti lokhu uyotapa ugezwa namhlanje uphinde uyotapa lapha ugezwe nakusasa uphinde uyotapa leli soka leli
kukhona nomehluko uma ukuthi bebesathandana naye noma bebengasathandani. Cha mabengabe la shona bengasathandana inkinga. Kodwa uma kuthiwa nje bebesathandana. Limembethe phela. Lizoba nesikhwele libe nemoto. Yebo. Sokumele ngoba ngaze ngikhiphe lutho nje. Wakhe. Kuba ngizwe mawuthi umuntu masendele emhlabeni uzothiwa efana uyomana ngiyizwe lo nto nje ingani ke phela ingani lapho phela ukuthi ke le ufala ahambe aye komala before ange athanda omunye umuntu. Ngiyeza ubaba ngiyaqhubeka ukuphololeni. Ngiyabona ngisebungcoso nombuzo waphungula ngoba kuyakuthiwa isiZulwini kulula ukuthi isiZulwini ukuthi uma mina ngihambile emhlabeni bangani kodwa kunzima for mina ukuthi mengihambe umuntu kakhulu nje mekade singile mathiwa singambathi nani mathiwa besimbatha la kunzima ukuthi ngabo ngithi cha lo besithandana nana ngingaziwa ngiyomana inyama ke lamabhadi kuqala lapha ekuthenini kuyantshontshwana ngoba ngesikhathi eshona lo muntu abazi kini ngoba ngesikhathi kushona intombi yakho kumele akwazi ukuthula lapha ekhaya ukuthi wena kade unentombi ekuthanda endaweni ethile isishonile kumele uzobika lapha ekhaya kumele ugese nomfana kade naye iyagezwa akugeji mangithi ngiyabika ekhaya Khehla ekhaya bazi umama wengane nakho ke manje bathe bezimama wengane baphinde babone egcikeni sengiphithisa nomuntu babesathi betshisa leyo nto kanti kuzovela ekhamba omunye abangakaze bembone negcikeni so esimene esikanjalo futhi sabahlalisa phansi ngiqale ngichaza ukuthi hayi akusiyena umama wengane akusiyena lona ngibambanayo ngomunye umthwalo wakho lokumele uthwala ngoba ngesikhathi lokhu ungakwenzi ukufihla uzibulala wena akuthiwa ke baba mhlambe nakho manje uzwana nomuntu mhlambe uintethelele uzwana nomuntu usenengane komunye umuntu kodwa mhlambe ngokukhuluma kwenu ngoba phela isikhathi esiningi uthatha abantu babonisana ngendlela ababonisana ngayo bese begcine bekuthatha isinqumo sokuthi cha kuhle kona isigcine sithathe uyakwenza njani uma ukuthi usenengane mhlambe ngabe umfana noma ngabe intombazana uyakwenza njani uma ukuthi lo muntu uyabuka ukuthi cha noma sekunjalo kodwa usangawuvusa umuzi kabakwakho. Okay lo mbuzo wakho ongakafiki kona ake ngilungise lo qedele la yokugeza mawushonelwe intombi yakho awugeza ubo kwentombi gezwa kimi ikisho wena umbuzo ba wena uzoyitheka noma bakile futhi kuyaphoqa ukuthi uma ngoba ngisho intokazi ayishonelwe yisoka layo ayigezwa ubo kamfana ayiganile phela nawe cabanga nje uma udadewenu ezoshonelwa afika abike bhuti ngishonelwe yisoka noma ashona udadewenu bese kufika isoka lakadadewenu awulazi mina kade ngijola nodadewenu guys uzothenga imbuzi uthenga lelo lutho uma ngabe ubekhuthele emadodeni kufika 5 uzothenga imbuzi ezu5 thenga labantu abangabani no geza kubo manje buba u5 bawufanele begeze ingane ngakho phela kubo hayi kubona manje umuntu fanele egeze manje khona lento phela nishadile umuntu umkhwenyana ohamba ayogeza ekhweni lakhe mayishonelwe kusiyazi hayi isoka nje hayi isoka into engakhokhe ngisho ikati elifakwe esakeni akwazi ukwenzeka lokho ngoba umthetho uthi awusibuki khona into eyenzakalayo uma kushone kuthiwa kushona ubaba wengane ufase ukuthe dwi oma bengane eduze kwebhokisi bekhala ndaba uma umuntu eshonelwe yisoka lakhe noma uma wengane zakhe baba wengane zakhe noma ngabe kuthiwa bezu10 engakhokhe ngisho akala umbuku umuntu esethule awuye emgcwabeni uhlala kini ngoba waya kombuku yakwembatha
waxoshwa onke amadoda Mawuthiwa baba mhlawumbe sekhona akhiphile. ingodosi Yebo. alishadile phela Kusona lapha alishadile ingakho mangaqedwa wena kuphela ingakho ukuthi uma beselotsholiwe waseyashona sokumsebenzi walaba abasela ukuthi baqhubeke nokumlobole bazothatha omunye la ozoqhubeka lapho Shuthi bafowabo gauge phela ngeke sakwenye indawo amqedelele amthathe amethule kumfowabo mase emsinisile bese ethatha owakhe ngoba kuyena owakhe ngisho ingane azoyizala kuzona ezakhe mazishisa ngisho impepha zobe ibiza noma yisona hayi no shuthi khehla lami lento eyenziwayo iyabheda leyo ukuthi nje naku etshalini bonke manje lawo mantombazana aphethe eshadile akulula akulula ilento abayitapela ngoba kufanele uma kuyagezwa futhi lapha ya kubuka mfana bayibiza bathi ayizogezwa akulula igane ibizwa inyongo yalapha yo ibizwa inyongo yalapha ungcono mayithi izogezwa lapha kanti izongenwa khona kulula mayizongena ingaya khona kodwa uma ngayizongena ithi izowala iyohlala nje imphupho Mawukuthi baba mhlawumbe kuyasithi bese usuqedile umlobolo mhlawumbe ke sekushoda bona lokho okunye imbono nani base ngisini umsini wase esigcawini nomqhoyiso mhlawumbe into kanjalo mawukuthi mhlawumbe lo wesifazane akekho mhlawumbe ambonayo oright la mhlawumbe yena ngokwakhe ubona ukuthi khona oright mhlawumbe ungaqhubekela wena mhlawumbe ethi gcine sethatha isinqumo sokuthi mhlawumbe kuba khona ahlangana naye empilweni yakhe kuba into kanjani mhlawumbe lo muntu uyafisa yena ukuthi amlobole kube into kanjani usinile lo muntu esigcawini chaza ngesini wagcina nje ngomlobola wasudlula emhlabeni mawudlula emhlabeni yena waseqhubeka ngempilo kwaba umuntu ehlangana naye ofisa ukuthi amlobole kwenziwa kanjani kuyiwa kubo ukuyolotsholwa noma kwenziwa kanjani angeke asithathe leso sinqumo abasemzini la lotsholwe khona bengakhiphile abantu bathini fanele ngesikhathi esho fanele ihlangane lemndeni ixoxisane manje useshonile lo nazi phela ingane nenza njani ebese kubhekwa la uthi cha ukhona usibani bani uzoqhubeka uma engekho emndenini ongase aqhubekele umfowabo umndeni ke wona ozosho ukuthi cha uyamkhulula ukuthi engahamba ayabona enxenye kodwa inkomo zonke fanele sibuye kufanele ibuso lozomlobola yebo ukuze noma lo ezale ingane kube yezakhe ngoba lezi inkomo bengayibuyisi ngodosi yomuntu lo ingane ezobalelwa kulowa oyaphela iyenzeka indaba kanjalo baba ukuthi inkomo zibalwe kulowa ingakho phela kuthiwa ingodosi ungayibheki lokuyibheka nokwese lotsholwe nje sokumuntu lo bakushiwo kanjani so ingane ayitholayo naloyo omunye uma ukuthi mhlawumbe umlobole kubo kuzozizobala ukuthi ezalo ayakuqala ephila noma efile uma ingabuyanga inkomo so kufanele yena noma ukuthi bakhulumile kwazi wagcina kuhlangana inkulumo yabo kufanele emlobole la wayilobole bazombiza bamtshele cha njengoba ulobola lo muntu lo muntu bese kuyingodosi yomuntu wayesekhipha inkomo engaka ngoba ke wena bamkhululile ke kodwa ukuthi hayi engathatha enxenye wena kuma umfuna sicela ukuthi usibuyisele zonke inkomo zakhe ebese ibuyisa zonke inkomo zakhe uma khona ezasalayo bese iqhubeka nalesi ezasalayo kodwa isikweletu lapha ya seseswini ebese bebika lapha ekhaya cha sayiphumile inkomo la ziyolobola
uma kodwa kanje nako ke seshona sathi masibheka ukuthi akekho umuntu simkhululileke kodwa ke nasi inkomo zenu sibuyile la kusho ukuthi ngeke besamlandela befuna bekhalela inkomo zabo ngoba inkomo kodwa umazi ingabuyanga makodwa wabo lo so bakusho ukuthi wenze njani ukhipha inkomo mase lokho kunye aqedelele kubo ka makhono kwasalayo laba ngabe khiphe 8 wenkomo bazobuyisa lo 8 yeah wenkomo masokunye ke mhlawumbe njenge bakuthiwa mhlawumbe kwasekusele lezi ayisele seyibuyela kale kodwa lona nje isikweletu sakhe asikho la fanele enze sure ukuthi esalolo boleqaleni ukuvumelana kwemndeni babethe sifuna kubuye lokhu bazobuyisa lokho bese sekwazi ukuthi bahamba yokugana kwenye indawo manje wabindabila nako phela abantu sebaba namalungelo la besana nabama born free manje umbuzo uthi what if it angimthandi mina nje ngayithanda usibani bani okuyena umuntu engiyohlezi ngimthanda noma nje sengasekho emhlabeni manje ubhuti angimthandi ubhuti manje angazi ubhuqela kanjani ngabe kukho una amalungelo akhe entweni kanje bangakanani mhlawumbe ngosilo tsheliwe angithi ke uma eqhubeka phela yena akesi ukhona ngathi makho ukhona ngasaqhubeka umfowabo athi lo yena akayingeni lokho athi angimthandi nje ayikho phela inkinga ayibuyeke inkomo ke osekubuye finish nje uma selotsholwa noma isahleli nje asibuye nje khona nje mathwa nje lona nje fanele lo babuyise inkomo la okushuthi mabe nje ethena akeke kwazi ukuthi uqhubeke umfowabo kalo wasemlobolini shuthi vele ngaleso sikhathi zibuye inkomo sokufanele manje kuyoxoxiswana kuthiwa cha uyala ngithi indodakazi yeni yebo ayike kulungile nathi ngeke siyiphoqa sicela ukuthi ke nisibuyisele ke okukwethu mhlawumbe bese bethi bona asesazidla ukuthi kwayadliwa phela yeah kakhulukazi manje sesolinda uma kuthiwa uyalotsholwa bese sikwasi imbuyisela isikweletu ke leso namhla isefile siyosala yena yokwenza yena ngokumenhliziyo yakhe kanti uyivalela yena izulu shobeza ngoba uma yena ethi akafunda fanele izisiqiniseko sokuthi kodwa inkomo ziyabuyela ukuze nakhululeke ngoba manje uhlala azawungena ethuneni inkomo zingabuyile zala kusenkingeni phela futhi bona ingakhona ubungozi umudle inkomo zomuntu ingozi ingozi ukuthatha inkomo zomuntu baba so manje ngabe isiZulu sihambe lephi ibanga elephi ibanga selihambayo uma ukuthi uthathe umuntu kanti lo muntu lo akusiyena wakho elephi nje ibanga selihambayo isiZulu manje nje wachaza eqaleni kanje uyawachaza eqaleni uthi kuyenze ukuthi uthatha umuntu akusiyena wakho wakhulu wamshiya lapha e-high school namantontizeni phela uzobona ngoba uyabona uma uthatha umuntu ongasilona ubambo lwakho ukuthi lento ekaningi ukuthi ungabona kanjani khona ukuthi umthatha umuntu ifike ngezwana yabo usumlobolile wawumkakho kodwa manje ubusashaya emthetho ngezwa lutho uthi ukhuluma lokho azenze lo wakhe uthi wenza lokho akhulume wakhe usungaze umthole nje ukuthi esendiza nenye indoda yabo uthi uyamlanda athi hayi angcono kusana wena afika ahlale lapha uthothi uhlezi lapha kanti sefica ubambo lwakhe iyenzeka lo uthola ukuthi kanti lona abambo lwakhe wena ubumbhudu kwenza nje kodwa manje ukuthi oselimele yilowa yakoba luqale kwena manje makuthiwa lo muntu uyathula emhlabeni indaba yakhe imeswa kanjani njengomuntu waselotsholiwe wathola bathela ngenyongo hayi basethelwe ngenyongo mayisethelwe ngenyongo umfazi ngeke umenze lutho wala ekhaya makusho mayidle emhlabeni fanele ezongcwatshwa la ekhaya uma lapha yabhevela waphuma wami ayisithi nje uyagana la ekhaya avela aphume ayele kwenye indoda akushiya wena mayefa nje wala ekhaya ungithwalwa la ekhaya wala ekhaya nje nameseze wazala ezinye ingane kuleyo ndawo le esezwathola abantu awuthi akashadanga lapho yebo bengahlashile ushada kanye phela umuntu wesimama
yebo yowala ekhaya shada kanye into simame baba shada kanye ayikabili usho ukuthi mabathela ngenyonga sakwazi phinde akasakwazi noma kuthiwa bathi bafuna ukuxoxisana noma ngabe kuthiwa uthanda kangakanani uyageza nje baba inyanga kuthiwa ngathi ayikahle lo usudlala ngakho njengoba ayigeze nje inyongo nje inyongo iyageza inyongo cha so usugeze yabo unxusa isichaza uyabona uma ubheka ezezongena la ekhaya baba awukwazi ukuqhamuka egcineni lembuzi wena lo muntu uqale walotsholo uyabika emsamo kwabikwa emsamo nazi inkomo ziyaphuma ngapha ziyakwabana baba bayayibukela ngale labashisa impepho yeah kuze kubabale ezezophuma la ekhaya kubulawa inkomo yancanyiswa kubulawa imbuzi yophapha kuthiwa uye endaweni ethile baba uyafika lapha ufika lapha la kubulawa inkomo kubulawa imbuzi evuswa kalesa sibongo baba wena uzoqhamuka nembuzi uthi ngiyageza lo nyoko ngizomsula inyongo baba ukuthi ngidala leganele khona ngiyamsula inyongo manje cha akasisiwa laphani nangengozi yabo yinto nje leyo engenzeki nangengozi waphela mina uhamba wahlukene nomuntu wayemkade emshadile manje mina ngihamba ngabona umuntu uzohamba uvusa umuzi kababa wena nje uma uganwe lo muntu lawo igarade nawo yesihogweni manje baba kulokho wokuthi itethelele makuthiwa fica mhlawumbe ufica isinengane mhlawumbe kube kanjani ngabe umfana ngabe intombazana ufunani ufuna ukuyithatha yebo inengane mhlawumbe ukukhuluma kuhlangane mhlawumbe igcine sesenibonisa no njengoba mhlawumbe wena umuntu onamandla ungayithatha ungayithatha semfu sinothanda lo ukuthi abalanga ukuthi akushisa uthando lwayo yes cha iyagana tethelele kodwa kumele udlule ekukhulumeni naye njengoba ithi nengane nje ingane isala komalume wayo ngaphandle uyisuma kuthiwa walungisa zonke izinto zayo komalume ingaya ke ngisi kodwa kuyizivumelwano leso sako malume wengane nakho kayise yinto leyo kumele ayenzeke leyo ukuthi akwazi ukuyogana nengane suthi yasala ekhaya yasala nengane manje akakwazi babusafela efika khona efika zala inkosana ngoba phela hey nomufika kanjani indlali ake sithi uma uvele nje amandla akhe aphelela entetheleleni baba kumuntu osezela aphelela lapho baba awusakwazi ukuthi uphinde uthathe ube namandla uthathe futhi inkosazana baba phela lo ngane ozoyizala eyomfana yeah akugeji phela ukuthi iyona manje yosala ishisa impepho kodwa sokumele udlule ekuyikhonzeleni lapha ekhaya oyicelele ukuthi cha siyanxusa okokuqala nje uma uzele ingane umuntu ongalo into ongamfica ngeintombi yagezwa lo ngane into oqala le uma ubothi yona ke kufanele ukuthi ayikho enye ngasibe khona fanele ubambe imbuzi ukhulume nabo utshatshe cha lengane lena ngiyayicelela ukuthi uma ngihamba emhlabeni yona yosala ibambe lo musi bike yonke into yakubeke kahle uqede lapho kuyalunga lapho ngoba ubabikelele awuhlulo ukugana wena laba ukuhlulela ukuganwa it's okay yaphela kodwa ke kube kuhle ukuthi uma uganwe umuntu onjalo waphelela kuyena noma ngabe kuthiwa uphelelanga kuyena kubalulekile ukuthi uphinde ufune imbuzi wena uxolise ukuthi uthathe umuntu nje uyacela lento ingehleli einganeni zakho kuba izoba ukhondomo oyaba ulenza lekhokha iyaba umkhokha kanjani makuma ukuthi ke baba mhlawumbe umuntu omficisa intombi wabuthatha wena umntombi usufuna ukuthi ke umlobole akugani kona kukanjani umfice intombi yebo ufice intombi ya wase mhlawumbe umzalisi naba nengane sayintombi kwayima ulungisa izinto seninengane wabo nkosikazi wakho kuyena umuntu onjalo bebe kanjani mhlawumbe
Akanankinga njengalomkakho into umkakho nje uyange kuphela into okumele uyenze ungena wakhe lapha ekhaya ngesikhathi besahlezi lapha esangweni fanele ubambe imbuzi ubikela abakini ukuthi cha lo malokazana wena ozayo lapha ekhaya lingathuki manje nimbone ngena kulamagceke ngasaphelele woniwe yini nengane anayo eyala ekhaya ngakho ke ngicela ke lokho ngiyaxolisa ukuthi kunini ukuthi nimthuma isinkwa bese ngisikopolotele safa sesigololo cala ningithethelele kodwa umalokazana wenu lo unjena nje wenzwe yimi bazokwemukela wena wasengithumbe kasilwesa seyigqomo vele ngone yazi vele ngone usayisola vele ngone umkhulu becala ukuthi ayisuke wena ngempela usayisosiphetha nje baba kulokho ngoba sesakhuluma eqaleni wabandakanya nalokho kubungozi ngisho ukuthi umuntu besaphelele kodwa the fact ukuthi mhlambe usekwathinta ezinye izandla wahaga nani mhlambe baba usicela nje usichazele kabanzi ngalapho ukuthi mhlambe akuthiwa mhlambe njengami ke nje ngifisa ukuthi ngiyokhethe ebhenjini ukuze umakoti efike ekhaya engahluphi fanele ngenze njani phela iningi izinto ezenza umakoti angahluphi ezinezenza ukuthi ahluphe futhi ukuthi njengesikhasa namhlanje la ongasahlonishwana khona insizwa ayisayihloniphi intombi nentombi ayisanandaba nesizwe so uhagana qatshulwane kwenze kanjani kwenze izinto eziningi uyafika nalomuntu uyamthatha umletha kini uza kini usenesandla senyindoda yingakho kubalekile ukuthi engathi ungaxoxa naye umchazele nje kahle ukuthi hayi sezela ukuthi ungabikho umsindo phambili ufike uhlale kahle uma lezi zinto lezi wakwaqatshulwa umfana isho njengoba uthi abanye bayasonwa abanye ufike usenephunga lendoda kodwa usayintombi yahlo usayintombi kodwa abantu usenephunga lenye indoda usenxusa enye indoda imndeni engasekho emhlabeni uzwa ukuthi umuntu uyageza umuntu onjalo ingoba ekudla ukudla okuphekwa umuntu enephunga lenye indoda ngaphandle kwaleke yona emthathini ningakudla nina eniphilayo isuthi kodwa laba abangasekho abakudli kokudla sithi umakoti alishaye yingakho kuba lethu bengene ngawona intombi mhlambulule ngalembuzi umcelele ukuthi ukudla azokuphatha abakwemukele nonyathela wakhe egcekeni abakwemukele kusuka namhlanje ukumgeza nje uyamgeza iphunga laleya ndoda namatha leya ndoda nezandla zaleya ndoda kusuka namhlanje izandla lizozibona kimi kuyena kube ngizabo nabonye izandla zenye indoda kube kusho ukuthi usendindile nimdade emhlabeni makuthi baba mhlambe umthinte mhlambe before the paradise noma senibuye paradise ukhona ubungozi balokho umthintanya kade somkhethile somlobolo wakhe bese kufanele uyahlanganisa sonke bese paradise mhlawumbe wamthinta before paradise noma wamthinta senibuye paradise umthinta ngayiphi indlela cha phela kuvela usumona usiyamona vele wena usuyingcolisile amakhosazana wangcolisa iparadise ngisho umlobolo wamqeda baba phela akwazi ungena eparadise engayona intombi yimi nje baba akusolutho lokho makuthi baba umona senibuye paradise kukhona ingozi ukuthi egcagcekini engasaphelele kusho ukuthi angithi vele uzongena kini nansi wengasayifakile ehlasa uphelele nje baba angithi baba angithi usele paradise ephelele baba usile paradise lephele uzongenele kuze wena wamcathamela wena bese ngifilekile kuyibaba baba akwabantu kwathu umkakho wasuyamcathamela yeah baba wamona ngase ngithi angikephuka ukuvona isinto uza la uza kini nje la akasaphelele asayimbathi nansi kwehlaza lozini mhlambe kunomthelelo omnganani kwenza into kanjalo sofanele uxolise nje wena usonile nje yo wena wonile wena uthatha into uyokona lapha ingane yabantu ungena nawo lapha ekhaya wena usiyonile manje izinto eziningi abayinaka abantu abanjalo
mase kusuka umsindo umuntu aqala abheka abathakatha akasabukeli kambe thina indlela esihambile ibe njalo Mawuxolisa baba mhlawumbe emndenini engaseke wenze njalo udonsa imbuzi uyoxolisa ayikho phela enxolisa imbuzi yenziwe njani yona leyo wena uyibulala phela lapha ushwelese idliwe wonke umuntu phela umgezi akagezwa naye kubuka kuzobeke kuko amadlame engaphuma ngakuzeke kuko amadlame engaphuma ay wenza into ezima kangaka ulungile phela ungakwenza phela lokho cha isibambiso cha usazokwenza uqondile usazokwenza kodwa ngithethelelana kuyisibambisa khona nami ngase ngihlulekile kusho ukuthi baba kuyingozi ukuthi umthinto umuntu ningakacha khona ngale nje kokwesodo lalokwani sesikhuluma nje ngokosiko intombazana ubungayithinti ingakangena ekhaya ngoba ziningi izinto ezayibalekelwa yabo ake ngithi nje uma uyithatha intombi uyona lapha ya yabo nje usiza usuyone lapha ya wasala ingane lapha ya ingane zakho sezinento esezigejile ezoyihlupha kusasa lento okuthiwa imbeleko yabo ayisenayo imbeleko ngoba imbeleko hayi lento eyenziwa namhlanje ubona ezovela kusukela nje ugodo oludala athi umuntu wenzela imbeleko imbeleko ayenziwa uyise umuntu wengane yenziwa komalume wengane ikomalume wengane ufuka umthathe umkakho eyintombi into angene lapha ekhaya asini akhulelwe ngenyanga yesithupha ebese yakubo kufike kubanjwe imbuzi ibulawa bese kushuka leso sikhumba salombuzi sakhiwa imbeleko ezomeletha lengane lengane ezizoyilama masise izalwa nje imbeleko isikhona iqhamuka komalo ezomeletha lengane sesagodukesuku lesembeleko cha baba sephelele kanjani just ayibaje bakuzosenzela imbeleko basho kanjalo umuntu uvela dansa ufaka ingane embeleko usuku uzuthi ke uzifaka imbeleko uzoyibeletha manje imbeleko njalo imbeleko kubeletha ingane baba asibonge hlupha sona isikhathi hayi siyabonga nabo sishele ezinye insuku siyathemba ukuthi nababukeli emakhaya bazobuza imibuzo abafisa ukuyazi ngoba ibona abantu abanjengane sesokwazi ukuthi sithole kubona ulwazi bye sibongile baba hayi ngibonga kakhulu la thank you